Hello, Tuni Cookie News. Bejose na bon chaven lem hevin. Tuni 19 December 2025 in Zong. Igam sungova tilso. Zat chom ho in say within in holim kit no hitin. Ipipi hunga ahi lo le I chan ge aki got na inei ham ti ho chong. Neo cha phon lat na hin neo hitin. Igam sungova kiloi khom na I leader ho in Zong. Thupon za chom ahin bolvin hi chi ho zong hi anave khom ki no hitin tu ni idin mono ku ki cha te hi ivet na hi le lungdon ta khata hi aji chu thil pha a hi panla khom ding mi lunggel mi ngai to ho email ma ho ngai to ho hi su bul hi sa loading mi ei za thei dinga hi panlau hi ti a chong hi avela anaki seita in ahin la tuni chan geya result imo hi ivet na hi le ilo sap nengen tabang khatno kimu in heji chun phamo kisale jengin hi tuni I topic deu a hi le ZUF ho in ZUF hon NSCN-IM ho gi na abolovi ti jong hi mu a hi in chule AR hon meitei IDP ho Lamun na anei vi ti zong hi mo ahin hiat so ke wa hi in Torbung thil so chung changa hi izakai hiat so ke wa hi in hichin chunga hi tu a hi 19 AR ho jong hi ga chiwa holim na ho aganei vi ti ho jong hi mo ai kinin hi chi ho chung chang hin seu hi ti ama sapenin nomei ham pasal ham ki hello malim ki te pa Hichipan igam sungo ahin zot na dinga hi panna sata lau hi tin ahi theya hi le ichi sa lo dewa hi ti a anaki sei dung zoya chu mizo sin pan ilawin ahin la tu ni a hi adin mun ho hi ivet na hi le igam sung inam sunga lam kai ho hin iti vai ho moham ahi lo le mi pi het sa lawa hi ehon inop no ma hi inam sungo hi ipei diu ham ti zong hi thudo len ta omzi in hi chiwa hi henge alang khana chu mi pin pan ala zala chu akenga ana thaisa ta povin ti chu cycle na chi sa povin CRPF in hita chu guard hoita bolwa ana pui do dano a hi in hi zong le akisei nom pen chu a hi le igam sungowa inam sung do thei hita chu pan la thei ho hi a hi thei chana pan ila deu security force center hi hen state hi zong le hi chi ho na san ge in zong e hon I dei lo pau hi a bol lo na diwa ga ta bolding ti hi to gon kinezing zong le izolel na ho hi a hung do ji in veleu hen tu a zong hi ki sei phat na nei wa hi tain hi chi wa cycle a hung lai pa hi Cookie Joe Group hon nasata adodal na bol hen lang I chan ge a kham na nei zong le kalhun na ding mun kalhunge ti a hi kisei phat na za chom anei wa hi in hi chi ho hi ivet ting le hin phamo akisal he jeng ji in hi ji chun I ti zong le ka gam sungu a lien tho ding hian a hlai tho ding hi zong le phalna ka pi lo chu a hi thei lo hi ti pa hi I bolu anga in hi ta hi I macha na sa lo ta a pan ila wa a hi lo wa hi le gam sungo wa avet sa na min song po do phal lo hi ti le li do sa tho pau hi chi hi di lo hi gam sunga thil khat hin po lu thei lo hi ti le a hin kai lut diwai la kho poi ti lunggel inei pau wang hi chi I khan to lo na ta khat wa hi in ki gel phau hi ten leader ho gam sunga ima po do phallo tile li do hi hen hlo do hi hen I kai do hi zong le I phallo chu ei ho dinga thilpha mi za I chan na ding khat nu chong ai ti pa hi iga sei be hin tin chule e ho hin man lo wa hi thu I ha sei ven I het so ke wa hin hi chi koi a hi zong I het so ke wa hi in pu manei thangzai de di chun manei thangzalin
la na bol ho azong su na sata na choi hoi a hi in world champion ahung hi ho vela chu kuki chanu ti a la ho zong ki sema hi ta cho na ki choi hoi a hi in a hin la min tu ni a acha apasal na san gei zong ima se lova hita anadal ha zowa tu a pan ahin la ki na mei te ho hita hi blanket khat na ahin hop le e ho social media a azat zat e savin mi ngai ma thei ta ta e savin aman ap lova chu ku ki cha te hla sap na diu zong pon ama e langa azawa zaw lova zong chu hla sap na diu lova hi in hi zi chun hi chi ho mei ya mi ngai da ding a hi lo le mi ngai ma thei sei sa nga hi sei daw hi tin hi ta chu ke het mo sa le hen e ho dinga dam thei na zo hi dinga hi in a hin la tu ni a ama zong ku ki a hin la e ho thing hlang mi khat in thing hlang mi khat na sa lo hi la hi ta hi mei te ho zo na sa hi ti a ngai ma ding ta sa pau nal ta le kha hin ji loi zong tampi umovin ai the ai le kanami te hi nga ka sei nom pen chu masanga pa na jong kana sei hi in social media man cha dan hi thi mo hitin tunia min acha a hi lo le apasal na san jong ima se lova dal ha thei ki ti chun annam aphung ipiham ti bon hello chun iti ei ho thing hlang mi khat hi vi ti a chu ngai nat na anei thei ding ham hi ji chun ai thei ai le hi chi ho idem sang wa hi igam inama ding zo a hi ikam ilung thim ho zo hi mang chaleu hen ei ho dinga khan to na zo hi ding a hi in a hi lo be khana hi mi phin thei na ding be ma mi lung han thei na ding be ma thil easy ho pau hi ngau te ti hi kana mi te ho kain tep nom hin tin chule torbunga thil so ze a hi chiwa hi ga velo chun 19 ar hon hi ta chu a homi pi ho anaki mo pi wa hlamon ho pi wa tu a patna hi chi to bang thil so kit lo ding hi phateta anaki ga de wa hi ti a jong hi chiwa hi hlamon na thu ho aga sei phong ve ti ho jong mo hi in hi chi hi alang khat na mi khen khat na sei ai le asam rifle ho hi tin pan alawi hi lo la si o pau a hi chi a leader pau mei te hi zi in hi ta hi mei te ho a kho sa hi ti khati ti hi nge hi chi chu a hi ding mo ngai e ho mi hi han lang hi le e ho min jong a mi asa chu alung se ding mo ngai a hin la center in tu a hi neutral la vai a hop jing lai a hi ma banga chu ama ho hin legal ta vai a hin hop ting ole hi chiwa ki sugen thei ho aga hlamon chu a si na alang khat na chu talo ai ipiji nam til e ho ku ki cha te tu ni chan ge ya idp ho ipi ki phinova ikiphin na ho hi ga agel lo chun mei te ho ki phin na le e ho ki phin na hi leilewan tabangai ama ho hin agam anam angai lu no wa agamu ki be theine dinga hi pan ala over ami pi ho hi hen a thing noi ho hi jong le ama hon idp ho ato sot no wa hi ta chu gam ke le theine dinga hi na gamo wa na nung chen lo wa hi chelai mun chu ilo lo wa hi le ku ki cha ten igamu chu akila de wa hi I chen na mun khat no chu akila de wa hi tai ti a hi ano wa hi ta chu ato sot no wa nga idp ho a ho a chen sa so hi ta chu mi ki tho hi chu a hi le e ho idp ho ipt tam tele tu ni a igamu wa nung chen ding ti a namlam kai hon pan ala u jong le koi ma cha anom jong ki talo a house ho jing jong agamu nung lo dinga panla na dinga cheng khat jing jong eat hausa ki ti chun iti igamo inung lo thei deu ham hizi a chu a hi the ai irung gelo khial huiten tunia meitei ho hichita banga ar hon hlamon na abolova idp ho ake ho pi the u pgm e ho idp ho ke ho pi lova ama ho idp ho neu cha hong gen theula ake ho pi the now pgm te ama on protest abolu chulana ama hon protest abolova alam pi chu panala o chula panala wa hi ta chu alam pi azung chu a kho wa hi le aban bana backup hong chu e ho lang hon tu ni chan ge ya hi chi chu kingai to talo
i nawa min an abaisa hin pi ding an me abaisa hin pi ding bo i deyuwa hi chiwa chu i chan ding dol hin chan lo tiangule a center hing a hi lo la government hinga ki phin talawa a hom ho zo en ani gu a hi a cha gu a hi ama hon hi chiwa hi ni gu cha gu a boluwi tia kidem na a za zat inei pau hi ai the ai le ngau hi tin tu ni a igen thei ha sa naw kum ni wal zen a hi ta in e ho hi tai thasi de do a pan ila jingowa hi le idp ho zong ki le lo diu igam inam zong i chan ham khana hlasam thei a hi tu ni a idp mi pi hon zong pan ala ji wa mei te idp ho chu min a kho sa a hi in a hin la tu ni a hi ku ki cha te i hung jam do na wa pa na mun izat i lo do ta wa phai sunga i lut kha ta wa mei te area a i hung jam do na wa ko na izat inung lut ta wa a hi lo le ho gam mo mo nga jong a hung jam do ho i chan inung lut ta wa veleu hen ki bang lo hi le mi pan la dan le ho pan la dan a ki bang poi hi ji chun i thil ho hi sei ding dol sei lo ding dol la umin e hon hi chi mei te ho hi ta hi pan alawin mi pin a ki thopin government en a ki thopin ke ho bani ki thopi lo ti ai se a hil ama ho pan la banga la lew hen e ho zong e ki thopi diwa hi ti zo hi ka sei do nom ja an eo cha hi chu kain sei hi in tu hin ko tu a ko na thu phun a chai sa hi ta zong le zan hla a chu nga anaki boy bi se ja anaki sei man ta po in tu ni a meeting ding ki sei na a hi tan ani kho hi ga veleu chun 19 December 2025 Friday tu ni a hi ta in pung som la khana chu cycle gam kaya cycle mona hi ki ho na nei ding ti a hi ko tu defense a ko na thupi na ahin bolo a hi in hi chiwa hi ama area ahin phon do now area ko je na hi house ho zo si thon lo hela hong zaw di wa jong hi het sa na a bolo a hi in a thu het sa naw ho hi ga veleu chun nang ho jong na ki oi lo di oi masanga chu hi ngi e ho hi in na zo sa ti ding ha min hi chiwa hi meeting khat ki ho na khat ding a hi ti a ko ting la a tha khela ki sol ho hi i ha bol jiwin hi chi jong hi ha sam na ta khat no hin hi chilai area a house pa hi chilai kho a house pa ama khela chu ke hung ka hi ti ho hi itam jiwin hi chi hi house ha sam na khat hi house hi ai le hi chi ho hi mopu na phata ila wa ngai hi chi ba hi ga velo chun ko tu defense a ko na ama hon het sa na hin bol zong hi house koiman a khiel a hin sol thailo ding house khiel a zong koiman koima hung thailo ding a hi tia a sei pau hi ivet na hi le lungdonum ta house ki ko wa hausan a khiela mi sol ki ti chu ni ding hi han lang hi le hausan ani ding khiel chu khochaga pi lo hil ding a hin la hi chi to bangkin poimo ineiwa ki ho chin na ding thu sei na ding ati tiang le hita hausan ngan si khat ineiwa isol ji pau hi dan di lota a hi lawai le lam kai ki za lo nan akila in hizi chun a hi thei le house hon ilungelu ipan phatwa ngain ilungelu i khel tha wa ngai ti hi in sei do hin tin ngama sapena cycle area house zo si ti a hi in abana hi kong home area house zo si abana hi ihang area house ho zo si bungpi area house ho zo si chingdai area house ho zo si khamen lok area house zo si aban le goltabi house zo si nga aban kitnai litan mot mongkot chepu area house zo si abana phailang mall area house zo si hi che ho zo si ko khom na aneyo a hi in nga hin la mi za zawa i to bang thulu na ne vam ti hi report imu kit no zong le hi chi aban zoma update in bol kit deu hin tin hi chi chan chu neu cha ko tu a ko na hiat sa na hong ki bol ho mi pi hon i hiel wa mi i sol lo de wa hi house on adi se na i hiela mi i sol ji pau hi ne ding a hi a house nang hiela ama house ta hen kitile nanop lo di wa hi chi chu nanop lo wa hi le
tu kal a hiala mi isol ji pau eima hiala mi dang isol ji pau hi avela bol da leo hen inam sung igam sung ki vai hop na zong ki khang tau ding hi ti chu iga sei theo hin tin tu hin ZUF hon thupon ahin bol now press statement ahin nei now hi ga velo chun zan hi langa ahin bol wa hi ta in hi chi ahin bol na wa aseu chu a hi le a thu hi in a sim so ke ta deu ta sanin gen thei ha sat na 1990 a gen thei ha sat na in a to na ho zong hi tu ni a hi ZUF hin amit ahin ha do vin hi ta hi NSCN ho to na sata hung ki boy phat no wa NSCN ho hi oi mo na ho jong ahin bol vi ti jong hi mu a hi in hi chiwa hi ZUF in NSCN-IM ho oi mo na ti chu condemn a bol vi azi chu 1990 a ethnic cleansing a kukile tanghul ho ki boy na a hi chiwa NSCN-IM in pan ala na ho chung changa jong hi kuki community izan ham khat gen thei ta na bol now ana tha na ho chunga hi ZUF in tu chunga hi NSCN-IM ho jong oi mona ahin boli ti ho jong hi mu ahin la thil iza kai cho achi sa hi ta in hi jong le hi chi chung changa jong hi mi tampin hi chi press statement hi muntin social media ahin thewin hi chi bana jong chu comment azat na ei pawa ga sei jeng ding jong hi sa pau za chom choma comment e bol kit novin hi che ho jong hi social media iman thim lo a hi lo le tunia ama hon hi chewa bole politics si bo cho ZUF ho hi kuki ho ana sugen thei 1990 a ana sugen thei la a ana panglo ham pangu chula ama ho jong NSCN-IM chalai cho na le ne thim dewa ka ga se hi hi chilaya chu ama ho jong NSCN-IM noya na umova kuki chate sugen thei cho ama ho hi chula tu ni a NSCN-IM to hung ke boy ji wa min hi chi to bang press statement a hin bola hi le hon a hi tam ti a azat na comment e bol pau jong hi a hi the ai le ngau hi tin ei pawa inop no bi sei no mo wa ei ho a dinga thil pha chom a hi le sei hi te a hin la ei ho dinga pha chom na lo ho hi mi lung han na ding community khat en community khat lung han na ding a hi lo la phat mo sa na ding hi chu ho hi ivel sei lo de win avela kana mi te ho kan tem kit hin tin tu a jong hi ZUF ho hin agang theilam pena NSCN-IM ho hi Zeliangrong area a kona withdraw ki bolding pot do dinga jong hi gi na a bol jingovi ti ho jong hi mo hin a phat chenga ama ho jong ki kap to jingo hi in hi ji chun agang theilam pena ZUF ho area a hi NSCN-IM ho agang theilam pena pot do win hichi area a nang ho kikum na ding poi ti a jong hi warning na sata in an bolovi ti ho jong chu mo ai ki ne hi tu hin Assam Rifle DG le Manipur governor in ki ho na security chung changa Manipur security situation chung changa hi ho lim na ki ho na an nei hlone ti ho jong hi mo ai in amanin a sei hlon cho hi le gam sunga thal ho et control bola la do theya police station a ko na thal kila do ho hi et nung chop lut ding a hi lo vai le tu a thal ki choya mun tina wa le ho hi et su tup ding ham ti chung chang jong hi ho lim na an sei khom hlone ti jong hi mo hi in chole mei te hon jong na sata torbunga ki boina chung changa hi mun tina hi hita so na to vin darna ho bolovin protest a boloviti ho jong hi mo hin hi chi torbunga ki kap to ho ku ki thing noi ho mancha ho hi akila do to ka a meite hon lampi jong ki hla lo ding hi a hi lo vai le torbung dunga thal ki kap na chung changa hi chi dei lo vet sa na hi muntina meite na zausia lampi ki kha ding hi ti a jong hi ana bol ven mi khan khat chun comment i bol zin ho wa jong chu ni vet na hi le ama ho shut down ki bol khum sala ip a kho na them e ho ai tong khapo vi ti yo a hin la hi chi chu hinge alang khat na chu milham lunggel khat na chu igela hi la chun
hienge ama ho ki sugen the hi bowe ahin la kati tiang la chun he thiam de wa hi in government phin na tong a hi win hi ta chu government in hi chiwa hi pan na la lo wa hi le ti a chu ki phin na ane yo a hin hi chi to banga hi e ho igam sung inam sunga gen thei ha san na tampi to ta ven a hin la tu ni chan ge a hi chi to banga hung kon do a pan hin la ding koi ma ki umlo tu ni chan ge birin sing audio leak governor supreme court na ko na jong hoi ta chi la thei nai lo hi chi chung changa jong mi pin voice neu khat be bol lo hi tin pressure om thei na ding neu cha bol lo hi ti jong le hi chin na san jong hi ke bol ro thei lo a hin la torbunga ama ho resettlement ti chu idp ho ho gamsunga hung nung chen ja chu nam se pai ho lung hang over hi chi chu na bol chu adi poitia nam se pai ho zo in pan a hin la hi lo a hi tain hi chi hi a thieng ta a sei dinga chu nam se pai ho pan la ding hi lovin mi pi ho ki phinova hi chiwa resettlement hung ke bol hi ke hon ka dei po ve kei ho ama ho sanga idp tam zo ka hi ve kei ho ka ho tampi kanung lo thelo tu ni chan ge ya khat jong kinung lo theinai lo a hin meitei area kiti mong mo kei ho khat cha jong kalung nung lu thei po ven iti dana ama ho hung lu thei ha tu nia ipi bola government in dan di lo ta si nei lang nei ta bias ta vaya ho ma nei te ho nung chen lu sa wa ku ki ho e lim sa lo ham tia ki phin na zo hi nei deu dol a hi in a hin la tu ni chan ge a hi e hon khat cha jong hi cho cho i bol ji lo ji wa hi thil iza kai hong su mei te ho thi mo na zo se hi ei ho thep mo a hi ta hi kilang lang jing ei ho hi a thiam mo a ki pang pang jing aji chu vai hop da ni thip lo pan la da ni thip lo ji wa hi chi to bang thil so ho hi jing a hi ti jong hi mo a hi in chule governor le dg ki ho na a pan ala dung jui wa chu combined force o in jong hi ta chu operation an a ball kit no vin hi chi operation a ball na wa jong hi mei te ho ga velo chen UNLF mi li akimane ti chu UNLF p ati kit na lai pa mei kiti ho loi cha hi vin ni chi wa ko na fraction ho loi hin mi pi ho to ki thu a pasal sagi amat no hin mi thum ho hi mi lam a hi vin a hin la hi cho to hin anaki tho wa truck khanin nga a hin pu chu hi chu hijack ana bol wa sum tampi ana thum je wa se pai hon ana manovi ti ho jong hi mo a hi in hi chiwa mi sagi amat na la wa mi thum hi mi lam a hi in mi liwang hi UNLF a hi ti a hin UNLF la jong hi amin ho akum ho chu hoi ta ki ji la hin in amo so ke de wa hi in mi ni lang hi chiwa jong hi pangal ho zaw kit ai e ho hin tu ni chan ge ya aki sei jengin a hin la ina sa povin pangal ho hin i chon danu i cha danu apona hi meite ho hi nga hi report abolo hi ji a chu meite ho hin i din mun ho hi a het chen ma wa hi tia anaki sei jing a hin lai ho hin meite le pangal hi atum tuma hian kit na lai vin hita i hian je wa jong hi ilha sap naw i chan ham khat a hi in a hin la e ho ka ma anapang ho a hi lo le Phailing Mall area di se na Phailing Mall area hin bulu hol la a tam zo hi 100% la 70% tabang hi pangal ho hi ti zong hi I het nu ngai ai hi ta hi pangal ho to mei te hoi a ki hi na lo hi mo a khat muslim a hin khat hindu a hi ti thu a hi zong le ami hi a pau zong ki bang hi ta chu ama hi pan la khom a hi bo we ti pa hi zong hi het thi mo angai ti chu tu nia neu chai ga sei the win tin torbung langa ko na mei te ho hin torbunga boina je a sepai hon operation a bol lovin torbung lang bol kit lovin tu a hi ama ho hin mun chom heirok lang pi hi operation a bol vi ti zong hi mu a hin la governor pa le dg pa ke ho na dung zoya chu ama ho hin avet nu chu a hi le buffer zone hi phateta asu thian ding
koi in I chan ge a su boina a hin nei ding ham ti hi security dung zuya chu hoi ta pan ala wa tu ni a jong chu hai rok langa hi helicopter hi han drone hi han na sata a hi che ho mang cha chu operation phateta in an bol ve ti a hin hi chi an bol na chungu wa jong he mai te hon na sata dem na a bol kit wa hi in Torbung langa boina ana umin ahin la amaoin heirok langa operation abolovi ti a jong he a seven sepai jong hi tamma ma jeng a hin ita chu thinghlang le phai cham ki ka a buffer zone ho hi su the na dinga tu ni a jong chu Assam rifle hi han CRPF hi han ne ta chu ki thova buffer zone hoi pateta boina aum kit lo ne dinga jong hi to gon pateta nei win operation ho pateta nan chal hai ti ho jong chu mo ai kit ne hi wa hi chi pa chalei chung chang neo cha ga sei be kit no hi te pa chalei chung changa hi e ho gam sunga anaki su sit na ho chu anaveleu chun 73% ka sei khel waile 73 acre kiti hi alien pen a hin e ho gam sunga anaki su si chu a hin la ukhur ho hin hi chi to bang thil so hi hong khan te ti a hi e ho gam sung to ama ho gam sung ki ka hi I chan ham khana gap a koi wa hi in ama ho gam sung a hin to kha lom na ding te a pan anala wa hi a hin la tu a hi government in phateta pa chalei chung chang jong hi operation a hin bol ven a hi la tu a hi ama ho ekar gam kisu si hi ga velochun 119 kiti chu lin momong ai tai 73 le 119 kiti chu I chana ki khit ham het so ke wa hin hi ta chu ukhur gam sunga jong hi gam lin ta ho e ho sanga jong hi ama ho hi aha bol loi a hi ven hi ji chun tua jong hi ama hon lung thim phat lo ja e ho bo report an bol wa hi le ama ho gam sung ge ya jong hi 119 acre lang hi pa chalei su sit pi in anom tai ti jong hi mo ai kin ne he tu hin Tripura gam sunga chin kuki mi zo hon to gon a hin nei na ho neu cha ga velo hen ama hon jong chin kuki mi zo kiti ho chikim kiloi khom na khat ana siamovin UNAU ti hi anamin vovin hi chi UNAU full form jong chu hi chawa hi amao in patata in ta do vin hi chi kiloi khom na hi asiamovin I pawu neu cha cha ki hit jong le hi ta chu u cha khat hi vin nung le ma le kilung to ta le thakana idin khom jing theine diuti a hi chi UNAU ti hi ana phu do vin Mizorama zoro ho jong anaki mu pi ve ti ho chan ge jong hi mu ahin hi chi to bang to gon inei ji ho hi I gam sung inam sung ti ta lawa I mi pi khat la khat ki lung sit na khat le khat ki he pi to na khat le khat ki hum bit theina lam pi to gon a hi je in hi chi ho hi poimo mama a hi in tu ni a chin kuki mizo ti a kiloi khom na siama Tripura gam sunga lam kai ho jong a chungovin ki pa thu iga phongovin hi chole inam sungwa MLA hinglip area langa MLA punjong lamlen ho anasim zom jingin hichi lamlen asim na ho jong vilha na anani ti ho jong hi mo a hin area gam sunga kuki chate district sung momong hi ivatna hi le hinglip hi a backward pen jong khat a hi in a backward la jong khat a hi in a hin la tu a hi hinglip area MLA pu lam kai na zala hinglip lang jong hi nasata in khokhal sunga hi lamlen ho chai do a khove mars san ke a hi lamlen ho black top hoi tata hlun sa ding ti hi to gon anani ti jong hi mo a hi in MLA pu chunga jong ki pa thu iga seu hin tin hi chi to banga igam sunga mi pi thalhenga vai hom ding le gamsung development hi theina dinga MLA a anakil heng do MLA hon hita hi pan ahin la au hi kipa pi omle jengin hi chito banga muntina eima area gamsunga eima constituency sunga MLA hon thinglang mi ichen na ho ikiwa na ho ahi lo le ni la cha I hol naw
ilam piu a hoi lo ze ai ki khang tau thei lo a hi in tu ni a hi chi to banga hi ama constituency chi hi kuki MLA som in a win ichi MLA ho hin hoi ta ta gam sunga lamlen ho hin ngai to hen lang development chung chang ho pat ta hin se mo hen lang hi le kuki cha te jong I chan ham khan ai khan to deu hi chi sanga phazole gam hoi zo I hung chan deu hi ti pa jong hi sei do no men tunia chaina penin hinglip area MLA pu chunga jong ki pa thu if sei ke ruven hi azi chu hi chi hinglip area langa hi dammo veisit ahung ting jong le go khat le pon khat na hung ki zon jing pau khu ivet ting le akivel lel ji in akivengam ji po in po na rom le jing in ahin la tu a MLA pun ama constituency hi chi to banga ahin bol jom jinga hi le mi pi lam hla na jong hi ta ki zon jing ti ho wang hi hung taloding a hi ti jong chu iga ki het sa hin tin hi chan chu tu ni Cookie News mangcha a 19 December 2025 ni a gamsung inam sung wa idin monole ipan la dan ho hi neo khat awa zeme hi chi to banga pan la lew hen hoi ding hi ta hi pan ila pau hi a hoi ti pa zo chu he thim na dewa I hung kil che theinau hi chi chan chu in tin tu ni Cookie News sin ve a hin ngai hlo zo si na chung chi win ka ki pa in bon cha ven pathian in phat thei na bo jing taw han Chapa, Cookie Chapa.